Just dutangiye none tubasuhuza tubashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda amakuru tuba twabateguriye umunsi ku ikaze. Pentagon yahaye uburenganzira Ukraine bwo kurasa ku ipimo biri ku butaka bw'Uburusiya nyuma y'ibitero byinshi bya misile by'Uburusiya ku bikorwa remezo bikomeye by'umurwa mukuru wa Kiev. Kuva ibitero bya buri munsi byibasira abasivili byatangira mu kwakira, Pentagon yavuguruye isuzuma ry'iterabwoba ry'intambara yo muri Ukraine. Icy'ingenzi ibi birimo gusuzuma niba akoreza intwaro muri Kiev bishobora gutera guhangana bya gisirikare hagati y'Uburusiya na NATO. Nk'uko amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ngo ubu Pentagon ntabwo ikibuza Kiev kurasa Abarusiya mu Burusiya cyangwa muri Ukraine. Umwe mu bahamya aya makuru akaba ayayahaye ikinyamakuru The Times cyo mu Bwongereza yagize ati ntidushobora kubabwira icyo gukora nibo ubireba uburyo bakoresha intwaro zabo. Akomeza avuga ko Washington isaba gusa ko Kiev yubahiriza amategeko mpuzamahanga n'amasezerano y'i Geneve mu Busuwisi igihe ikoresha ry'intwaro zitangwa na Amerika. Umwe mu bayobozi bo muri Amerika yabwiye iki kinyamakuru ati turacyakoresha imibare imwe y'uko ibintu byarushaho kuba nabi, ariko ubwoba bwo kurushaho kuba nabi bwarahindutse kuva mu ntangiriro. Uyu yongeyeho ko imibare yahindutse bitewe n'urugomo abanya-Ukraine bakorerwa n'Abarusi. Kubera iyo mpamvu abayobozi ba Pentagon ubu ngo bari gusuzuma icyifuzo cya Ukraine gisaba intwaro zirasa kure zishobora gukoreshwa mu bitero byimbitse ku Burusiya. Umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo muri Amerika yabwiye ikinyamakuru The Times ati nta kintu kitari gutekerezwa. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya ivuga ko mu ntangiriro z'uku kwezi Ukraine yagabye igitero ku birindiro bibiri by'ingabo zirwanira mu kirere z'Uburusiya mu turere twa Ryazan na Sartov, twombi turi mu birometero 100 uvuye ku butaka bugenzurwa na Kiev hakoreshejwe indege zitagira abadrive zakozwe na Soviet. Igitero cyakomerekeje cyane abasirikare 3 barapfa, undi wa 4 ajyanwa mu bitaro. Ku wa kabiri nyuma y'icyo gitero, umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko Washington itigeze ishishikariza cyangwa agifashe abanya-Ukraine gutera mu Burusi. Iyi raporo ije mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba kuwa kane yatangaje ko mu gihe Washington na Kiev byemeranije ko ingabo za Ukraine zitakoresha intwaro zitangwa na Amerika mu gutera ku butaka bw'Uburusiya, ibi bitareba Crimea, intara ya Ukraine yigaruriwe n'Uburusiya muri 2014.